ҳафтаи аввали моҳи октябр ҳамасола дар сатҳи байналмилалӣ ҳафтаи илм ва инноватсия дар соҳаи кишоварзӣ қайд мегардад ки дар ин самт дастовардҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон сол то сол зиёд мегардад. барномаи дар мавзӯи рӯз масъалаи мазкурро пайгирӣ менамояд. салом бинандагони гиромӣ, бо дастгириҳои ҳамешагии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон соҳаи кишоварзӣ дар мамлакат рушд намуда, барномаҳои амнияти озуқавории ҷумҳурии тоҷикистон ва барномаи рушди низоми агроозуқаворӣ ва кишоварзии устувор барои давраи то соли 2030 дар мамлакат татбиқ ёфта истодааст ки самтҳои васеъ аз пайгириҳои илмӣ, инноватсия дар истеҳсоли маҳсулот ва рушд додани тухмипарварӣ то агробизнес дар соҳаро дар бар мегирад. аз ҳама муҳим бояд бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти ниёзи аввал ки ба соҳаи кишоварзӣ марбут аст таъмин бошад. дар ин маврид дар самти инноватсия ва баландбардоштани самараи истеҳсолот, яъне баландбардоштани ҳосилнокӣ, бехатарии экологӣ, кам кардани таъсири тағйирёбии иқлим ба соҳа, таъминот бо нурии минералӣ, таҳлил ва ташхиси хоки майдонҳои зироат ва дастрасии кишоварзон ба техникаи муосир асоси рушди соҳаро ташкил медиҳад. бо мақсади тақвияти мавзӯи мазкур ва баррасии он ҳоло суҳбатро бо Шамсиддин Солиев, муовини сардори раёсати робитаҳои байналмилалии илм ва татбиқи дастовардҳои илми вазорати кишоварзӣ, доктори илмҳои кишоварзӣ, мудири шуъбаи ҳифзи хок аз Эрозияи институти хокшиносӣ ва агрохимияи Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон Шариф Аминов, ҳамоҳангсози миллӣ марбут ба масъалаҳои тағйирёбии иқлим, идораҳои захираҳои обӣ ва заминӣ, номзади илмҳои техникӣ Далир Домлоҷонов. Шамсиддин Толибович, лутфан мегуфтед ки дар доираи татбиқи барномаи мазкур ки муҳлати амалишавии он то соли 2030 мебошад, аз рӯи кадом мавзӯъ ва лоиҳаҳои илмӣ корҳо идома доранд? муддати 2 солаи охир соҳаи кишоварзӣ яке аз муҳаррикҳои асосӣ дар соҳаи иқтисоди ҷумҳурии тоҷикистон буд. яъне мо қабули худи ана ҳамон қонуну санадҳои меъёрии ҳуқуқие ки аз давраи соли 2012 оид ба барномаи ислоҳоти кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон ки аз 1 августи соли 2012 таҳти рақами 383 қабул гардид, аз ҳамон давр инҷониб бисёр масъалаҳои соҳаи кишоварзӣ ки дар он давра як мушкилоти зиёдеро ба вуҷуд меовард, вобаста ба иҷрои барномаи ислоҳоти кишоварзии Тоҷикистон якчанд қарору санадҳо ва қонунҳое ки вобаста ба соҳаи кишоварзиро пешбаранда буданд қабул гардида ва вазифаи асосии худро муддати ана ҳамин 10-12 соле ки мо дар охир вобаста ба парвариши зироатҳои кишоварзӣ, афзоиши маҳсулоти кишоварзӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон буд, пурра таъмин гардид. новобаста аз оне ки бисёр мушкилотҳое ки вобаста ба худи хоҷагидорон ё ки он ҷамъияте ки мисол дар соҳаи кишоварзӣ кор мекунанд, аз онҳо вобаста набуданд, вазорати кишоварзӣ тасмим гирифт ки боз як барномаи дигар вобаста ба барномаи амнияти озуқаворӣ ва барномаи рушди низоми агроозуқаворӣ ва кишоварзии устувор барои давраи то соли 2030 қабул намояд. барномаи аввал пеш аз ҳама аз он иборат буд ки он ҳодисаҳое ки имрӯз мо мушоҳида карда истодаем, пеш аз ҳама ин таъсири тағйирёбии иқлим, ҳамаи ҳамин дар барномаи наве ки то соли 2030 қабул карда шудааст ва тавъан бо ҳамоҳангии шарикони рушде ки дар соҳаи кишоварзӣ фаъолият мекунанд ва дар Тоҷикистон маскун ҳастанд, дар якҷоягӣ кор карда баромаданд ва имрӯз ин барнома як китоби рӯи мезии худи тамоми асоси сиёсати аграриро пеш мебурдаги мутахассисон ва олимони соҳаи кишоварзӣ аст. агар ба маълумотҳои омморӣ қиёс кунем, дар муддати 10-12 соле ки
ما در برنامه اصلاحات کشاورزی که از سال 2012 قبول کردیم خیلی دیگرگونی ها و مقدار زیاد نمودهای گوناگون محصولات های کشاورزی نسبت سال 2012 اگر در قیاس میدیم از خود یک گندم قریب 18.6 سانتی نسبت سال 2012 بلندشوی حاصلناکی در تمام نمودها در تمام منطقه جمهوری دیده میشه. چی در ساحه چاره‌داری باشد، چی در ساحه رستنی پروری باشد و چی در ساحه تامینات تکنیک و تجهیزات های آلات کشاورزی که برای دهقانان از طرف وزارت کشاورزی، از طرف شریکان رشد و دیگر برنامه هایی که وابسته به در ساحه کشاورزی مدت این سالها کار کردند اثبات نمود که امکانیت تاجیکستان امکانیت اون مسئله و برنامه هایی که در نزد خود میگذارد و با کشاورزان خود میتواند تمام برنامه هایی که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان دستگیری کرده می شود پورا به اجرا رساند و امکانیت پیشبرد دیگر برنامه هایی که در سالهای من بعد میخواد روی کار بیارد حتما میتواند که پورا به اجرایش رساند و دسترخوان امروزه مردم تاجیک را با تمام محصولات های کشاورزی تامین سازد. تشکر زیاد. واقعا هم در سمت تطبیق اینواتسیا در ساحه کشاورزی موضوع و لایحه‌های کاری خیلی زیاد میباشند. مهم آن است که در اکثر شهر و نویاها مرکزهای علمی تجربوی عمل میکنند. در مسئله مذکور در اینستیتوت خاکشناسی و اگروخیمیا نیز تجربه لایحه‌های علمی در مورد به طور وسیع به راه ماندن استحصال نوری‌های میکروبیولوژی و با راه اینواتسیا گرفتن 4 حاصل در یک سال در منطقه‌های گرم مملکت در کدام سطح قرار دارد؟ یکی از مسائل مهم برای حل کردن امنیت اوزوقواری این یعنی که баланд бардоштани ҳосилнокии хоб нигоҳ доштани он аз тамоми таъсирҳои омилҳои табиӣ ва аз тарафи дигар ин яъни мутобиқ намудани зироате ки ба тағйирёбии иқлим гармшавӣ ё ин ки дубора шӯршавии замин бинобар ин мо аввало бояд ки бо тарзи агрокимиёвӣ дар ташхисгоҳ яъне ки он хокҳоро аввал ташхис карда дар озмӯишгоҳ баъдан яъне ки тавсия додан чӣ гуна нуриҳои минералӣ дар таркиби он буданд ва дар оянда чӣ ворид кардан роҳҳои истифодабарии яъне ки сидиратҳои сабз нуриҳои минералӣ ва ҳамчунин яке аз муҳим барои амнияти бехатарии озоқаворӣ ин истифодабарии нуриҳои микробиологӣ мебошад. аз тарафи институти хокносӣ ва агрохимияи академияи илмҳои кишовардии тоҷикистон дар айни ҳол дар озмӯишгоҳ бо тарзи яъне ки азотобактерин ва фосфобактерин ҷудо кардан ва ба роҳи инноватсия ба роҳ мондан ин нуриҳои микробиологӣ мебошад зеро ки аз ин нуриҳои микробиологӣ яъне ки таъсири онҳо аз ҳисоби сифатан ба мавод аз ҳисоби яъне ки ғизогирӣ ин яке муҳим барои саломатии инсон ва озуқае ки он дар оянда таъсири худашро ба хок намерасонад яъне ки ташхисҳо гузаронида шуда аз тарафи институт якчанд патентҳо яъне ки ифтихорномаҳо нисбати яъне ки истифодабарии нуриҳои микробиологӣ яъне ки ба даст оварда шудааст. яке аз сабабҳои бо роҳи инноватсия гирифтани ин нуриҳои микробиологӣ ва истифодабарии он дар минтақаҳои гарм ин барои аз як замин гирифтани 2-3 ҳосил мебошад зеро ки аз ҳисоби заминҳои ҷумҳурии тоҷикистон аз намуд ва зернамуд онҳо бо ҳар гуна сохти намудҳо вобастагӣ доранд ва вобаста аз инҳо мо бояд ки меъёри нуриҳои минералиро яъне ки меъёрашонро муайян кунем ва асосан дар инҷо коркарди хок яъне ки чӣ гуна таъсири олоту техника ба хокҳои мо таъсир мекунад ва дар оянда барои ба даст гирифтани ҳосили дилхоҳ мо бояд ки бо роҳи инноватсионӣ дар заминҳои лавмӣ яъне ки обёрии қатрагиро истифода барем дар заминҳои обёришаванда асосан бояд ки мо меъёри муайяни обёришаванда обдиҳиро муайян кунем ва дар ин ҳол мо метавонем ки самаранок заминҳои худро истифода барем чунки дар баъзе мавридҳо мушоҳида карда мешавад ки аз тарафи
нодуруст истифодабарии меъёрҳои обёришаванда он ғизоҳое ки дар таркиби хок мешавад онҳо бо тарзи шуташавии ирригатсионӣ ё ки бо тарзи шуташавии оби таъсири худро мерасонанд ва дар ин ҳолат тамоми он ғизое ки мо ба замин дохил мекунем дар заҳкашу заҳбурҳо яъне ки онҳо партов шуда аз мобайн қабати ҳосилхезии хоки мо яъне ки кам мешавад. ва яке аз омилҳои дигаре ки дар вақти ҳозира дида мешавад ин чангу ғубор мебошад, зеро ки аз ҳисоби яъне ки бодлесӣ ё ки эрозияи бодӣ мегӯянд, дар ин ҳолат тамоми қабатҳои заррачаҳои хурде ки дар таркиби хок вуҷуд доранд онҳо бо ин тавр аз як минтақа ба дигар минтақа яъне ки ҳаракат карда қабати ҳосилхезии хокро гум карда якум ба саломатии инсон, дуюм яъне ки ба заминҳои кишоварзӣ таъсири худро мерасонанд. ва дар натиҷаҳои илмии тадқиқотӣ мушоҳида карда шудааст ки ҳангоми яъне ки чангу ғубор онҳо асосан дар қабати болои растанӣ ё ки зироат яъне ки ҷойгир мешаванд ва аз сабаби пашт шудани омилҳои фотосинтез нашъунамои растанӣ яъне ки бад мешавад ва он ҳосиле ки бояд мо дар оянда ба даст гирем он ҳосилро мо ба даст гирифта наметавонем. бинобар аввало пеш аз оне ки мо ин чорабиниро бирем ҳангоми дар институти хокносӣ ва агрохимия будани озмоишгоҳ вуҷуд доштани пойгоҳҳои стансияҳо хоҷагидорон фермерон ё он шахсоне ки бо замин сару кор доранд метавонанд ки ба мо муроҷиат кунанд ва мо он маълумотҳое ки вобаста ба таркиби хок ҳосилнокӣ ва дар оянда маҳсулнокии хок ва зироатро ба онҳо пешниҳод карда диҳем. ҷумҳурии тоҷикистон бо шарикии устувор бо созмони милали муттаҳид дар ҳамаи самтҳо фаъолияти судмандро ба роҳ мондааст ки дар арсаи ҷаҳонӣ мамлакати моро ҳамчун пешоҳанги масъалаҳои марбут ба об ҳифзу таҳкими захираҳои он эътироф кардааст. ҳамчунин намояндагии ташкилоти озуқа ва кишоварзии созмони мазкур дар ҷумҳурӣ бо ташкилотҳои кишоварзӣ ҳамкорӣ менамояд ки бахшҳои гуногунро аз татбиқи инноватсия дар соҳа парвариши расаниҳои ба гармиву хушсолӣ тобовар, логистика барои захира то беҳтар намудани сифати тухмии зироатро дар бар мегирад. лутфан далер домлоҷонов, шумо дар бораи татбиқи барномаҳо дар ин самт ва самарабахшии ҳамкориҳо бо кишоварзон андешаҳои худро иброз медоштед. дар тоҷикистон созмони озуқа ва кишоварзӣ фаъолияти худро гӯем дар чорчӯбаи барномаи ҳамкорӣ байни ҷумҳурии тоҷикистон, ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва гӯем созмони озуқа ва кишоварзӣ ба роҳ мондааст ки ҳамкории зич бо вазорату идораҳое ки вуҷуд доранд гӯем амалӣ карда истодааст. дар асоси ҳамин барнома мо як қатор фаъолиятҳое ки миллӣ ҳастанд ёки барномаҳои миллӣ, минтақавӣ ва умумии ҷаҳонӣ аст амалӣ мекунем. ин барномаҳо барои баланд бардоштани маҳсулнокии худи пеш бурдани соҳаи кишоварзӣ, самаранок истифода бурдани захираҳои заминӣ ва обӣ мебошад. айни ҳол барои дастгирии худи фермерон ё деҳқонон ва барои устувор пеш бурдани кишоварзӣ мо он намуди зироатҳо ва тухмиҳое ки бештар ба тағйирёбии иқлим устувор ҳастанд ва маҳсулнокии худи зироатҳо гӯем ки заминҳоро баланд мебардоранд ва барои баланд бардоштани даромаднокии худи деҳқонон дастгирӣ мекунанд, онро паҳн мекунем. ё ки он технологияе ки ҳозиразамон инноватсионӣ ҳастанд, аз он ҷумла айни ҳол барномаи нави созмони милали муттаҳид ки дар якҷоягӣ бо вазоратҳо ва идораҳои тоҷикистон амалӣ мегардад оид ба рақамигардонии кишоварзӣ ки дар оянда барои дастрасии худи деҳқонон ба дониш ва усулҳои ҳозиразамон
ки барои пеш бурдани корҳои кишоварзӣ, амалиётҳои кишоварзӣ ва ба даст овардани даромади баланд ва устувор пеш бурдани фаъолиятҳои кишоварзӣ дастгирӣ мешаванд. воқеан ҳам ҳамкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ бо шарикони рушд сол то сол бо дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тақвият дода мешавад. яке аз масъалаи муҳим ҳамкориҳо бо илм ва амнияти озуқаворӣ мебошад ки дар ин самт боз кадом корҳо амалӣ хоҳанд шуд. мувофиқи талаботҳое ки аз ҷониби вазорат ва ташкилотҳои миллӣ пешниҳод карда мешавад барои ҳалли ин ё он проблемае ки марбут ба кишоварзӣ аст, дар асоси ҳамин як қатор фаъолиятҳо ва чорабиниҳо якҷоя бо коршиносони миллӣ, олимони маҳаллӣ амалӣ карда мешавад. дар чорчӯбаи ҳамкорӣ бо коршиносон ва олимони донишгоҳи аграрии ҷумҳурии тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шотимур ва коршиносои миллӣ аз вазорати энергетика ва захираҳои обӣ, агентии беҳтиёҷи замин ва обёрии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон соли гузашта мо дар якҷоягӣ усулҳои нави ба ҳисоб гирифтани обталабнокии зироатҳои кишоварзӣ ҳамкорӣ кардем. дар ин ҷода тавсияҳои реҷаи обёрии зироатҳои кишоварзиро аз нав дида баромада аз чоп баровардем ва бо истифода аз усулҳои инноватсионӣ, технологияи муосир, яъне ба ҳисоб гирифтани обталабнокии зироатҳои кишоварзӣ дар солҳои гуногун, яъне хушксолӣ ва серборишотӣ омода сохтан як қатор омӯзишҳо ташкил кардем ва мутахассисои ҷавонро омӯзондем ва ҳамчун натиҷа як қатор китобу тавсияҳо омода шуда аз чоп баромад ва асосаш он аст ки ин донишҳои инноватсионӣ, ин усулҳои инноватсионӣ дар донишгоҳи аграрии ҷумҳурии тоҷикистон ба худи ҳамон плани омӯзишӣ ворид карда шуд ки дар оянда коршиносони ҷавон, мутахассисони ҷавон аз ҳамин дониш, аз ҳамин малака яъне ки баҳра мебаранд ва ҳамчун мутахассисони аллакай варзида ва омода ба он проблемое ки дар истеҳсолот ҳастанд омӯзонида шуда, тайёр карда шуда, хатм карда ба хизмати халқ омода мешаванд. лутфан дар бораи ҳафтаи илм ва инноватсия дар соҳаи кишоварзӣ ки ҳамасола дар сатҳи байналмилалӣ баргузор мегардаду намояндагони тоҷикистон дар он иштирок менамоянд, назари худро баён медоштед. мо дар арафаи ҷашни форуми умумиҷаҳонии илм ва инноватсия қарор дорем ки дар нимаи дуюми моҳи октябри ҳамин соли ҷорӣ дар Рим, дар Италия ҷашн гирифта мешавад ва пеш аз он гӯем ки ҳафтаи аввали моҳи октябр ҳафтаи илм ва инноватсия ва технологияҳои муосир дар Будапешт ҷашн гирифта мешавад ки дар ин чорабинии гӯем минтақавӣ ки бештар намояндаҳои давлатҳои Осиёи марказӣ ва Аврупо иштирок меварзанд, инчунин намояндаҳо аз ҷумҳурии Тоҷикистон низ иштирок меварзанд. барои чӣ созмони озиқа ва кишоварзӣ ин чорабиниро ташкил мекунад? пеш аз ҳама айни ҳол мо мебинем ки ҳамасола нуфузи аҳолии дунё зиёд мешавад ва пешбинӣ шудааст ки то соли 2050 нуфузи аҳолӣ то 10 миллиард одам мерасад. аммо захираҳои заминӣ ва обӣ маҳдуд ҳастанд ва ҳар сол зиёд намешаванд. яъне мо дар истифода аз захираҳои буда бояд ки бештар маҳсулот истеҳсол кунем ки ин талаботҳое ки ҳамасола зиёд мешавад қонеъ гардонем. агар аз нуқтаи назари истифода бурдани захираҳои табиӣ бинем, зиёда аз 70% захираҳои обии ширин дар соҳаи кишоварзӣ истифода бурда мешавад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, аз он миқдори обе ки мо дар маҷмӯъ мегирем, зиёда аз 90% захираҳои обиро дар Тоҷикистон дар соҳаи кишоварзӣ истифода мебарем ки зиёда аз 80% маҳсулотро ба даст гирем
ва зиёда аз 26% газҳои гулхонагӣ аз кишоварзӣ аз соҳаи кишоварзӣ дар арсаи байналмилалӣ ихроҷ мешавад. Дар Тоҷикистон бошад, дар асоси ҳисоби китоби охироне ки мо соли бештар карда будем, соли 21, тақрибан 50% ҳамаи газҳои гулхонариро ки Тоҷикистон ихроҷ мекунад дар бар мегирад. новобаста аз ин ҳиссаи Тоҷикистон дар ихроҷи газҳои гулхонагӣ бисёр ҳам ночиз аст. яъне аз 0.03%, яъне бисёр ҳам кам аст. айни ҳол аз 100 сомоние ки аз маҷмӯи маҳсулотҳои дохилие ки истеҳсол мешавад аз соҳаи кишоварзӣ, фақат дар арсаи байналмилалӣ гирем агар, фақат 32 дирам, аз 32 дирам то 72 дирами он барои гузарондани корҳои илмӣ тадқиқотӣ дар соҳаи кишоварзӣ сарф карда мешавад ки ин бисёр ҳам ночиз аст. ба ҳамин хотир дар оянда мо бояд ки бештар барои гузарондани корҳои илмӣ тадқиқотӣ таваҷҷӯҳ намоем. ба чӣ хотир? ақаллан ду сабаби асосӣ бисёр муҳим аст ки илм, инноватсия ва технологияи муосир метавонад ки кишоварзӣ ё ки низомҳои агроозуқавориро ҳамчун яке аз роҳҳои ҳалли ҳамин проблемое ки ман пештар гуфтам ки марбут ба бештар ва самараноктар истифода бурдани захираҳои табиӣ гуфта мешавад. ин пеш аз ҳама илм, роҳҳои инноватсионӣ, роҳҳои нави ҳалли масъалаҳое ки айни ҳол мо рӯбарӯ мешавем пешниҳод карда метавонад. дуюм роҳҳои ҳалле ки илман асоснок шудааст пешниҳод карда мешавад ки ҳамон қароре ки вақти пеш аз оне ки қарор қабул карда шавад, ин роҳҳои ҳал бояд ки илман асоснок бояд бошад ки дар оянда фермерон, деҳқонон барои ҳалли он муаммоҳое ки марбут ба тағйирёбии иқлим, паст будани сатҳи истифодабарии захираҳои табиӣ рӯбарӯ мешавем, барои ҳалли ин масъалаҳо равона шуда бошад. ва дар ҳамин раванд аз ҳама асосияш бояд ки худи ҳамун деҳқон, гӯем ки замин истифодабаранда бояд ки самаранокӣ ё ки маҳсулнокии заминро бояд баланд бардорад, муҳити зистро бояд ки ҳифз кунад, яъне ки ҳамон роҳҳои ҳалле ки пешниҳод карда мешавад ва паҳн карда мешавад бояд ки барои муҳити атроф низ зарар бояд надошта бошад. ба ҳамин хотир мана бисёр имрӯз хурсандиовар аст ки дар ҷумҳурии мо низ якчанд моҳ пештар барномаи нав қабул карда шуда буд ки бевосита бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ин барномаи рушди низоми агроозуқаворӣ ва кишоварзии устувор мебошад ки то соли 2030 пешбинӣ шудааст. яке аз роҳҳои бисёр як қадами ҷиддӣ барои ҳалли ин масъалаҳое ки марбута дар сатҳи глобалӣ ҳаст ва инчунин дар сатҳи ҷумҳуриявӣ ҳаст ва барои деҳқонон ман боварӣ дорам ки бисёр кӯмаки бузург мешавад. саломат бошед. рушди илм ва татбиқи он дар соҳаи кишоварзӣ дастовардҳои зиёд дорад. имсол дар ҷумҳурӣ беш аз 880 000 тонна ғалладонагиҳо, 710 000 тонна гандум истеҳсол карда шудааст ки махсусан ҳосили миёнаи гандум дар ҷумҳурӣ 33 сентнерӣ аз ҳар як гектарро ташкил медиҳад ки нисбат ба солҳои пешин баланд мебошад. гуфтан ба маврид аст ки сарфи назар аз номусоид омадани обу ҳаво бо киштани навъҳои серҳосил чунин натиҷаҳо ба даст омада. ҷамъоварии картошка айни ҳол идома дошта, қаблан дар моҳи апрели соли ҷорӣ зимни муаррифии барномаи рушди низоми агроозуқаворӣ ва кишоварзии устувор барои давраи то соли 2030 бо шарикони рушд масъалаи ба таври васеъ ба роҳ мондани истеҳсол ва содироти маҳсулоти кишоварзӣ, пешбурди навовариҳои технологӣ дар истеҳсолот ва коркарди аввалия баррасӣ гардидам. дар барнома нисбати барномаи пешине ки мо соли 2012 қабул кардем, дар инҷа заминаҳои асосӣ пеш аз ҳама ба ана ҳамин истифодаи технологияи муосир ва
رقم کنونی تمام ساحه کشاورزی پورا در برنامه در نقشه چهارزنی هایی که وابسته به سال 2023-2025 و دوام آن تا سال 2030 پورا حتما در همین نقشه چهارزنی ها جایگیر کرده شدند. یعنی مقصد از چی عبارت بود؟ مقصد از اون عبارت بود که حالتی که دلیل دمولجانوف مسئله تامینات خود کادرها را در ساحه گپ زدن و جداشوی مبلغ برای کارهای علمی تحقیقات‌های علمی که از طرف علمون کرده میشد حتما درستیش در اون عبارت است که ما نسبت دیگر دولت‌های آسیایی میمونه جلبی یا که جدا نمودن خود مبلغ‌های بودجتی برای کارکنان علمی یعنی تمام تامیناتی خود کارکنان علمی را اگر به حساب فایز بگیریم همگی ما در سطح 0.5% حاضر تامینات علمی خود علما را تامین کرده شدیم با مبلغ‌های خودی که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان کرده میشه. نوبسته از این نسبت حالتی که مبلغ گذاری در سطح 1% که حساب اگر به فایز استحصال محصولات مجموعی داخلی گیریم همگی 1% ما امکانات تامینات علمی با مبلغ‌های خودی داریم لیکن وارداتی که از بیرون وارد میشه علاقه بعد 3.5% میرسه یعنی باید وارداتی که به حساب فایز از داخل جمهوری دیگر محصولات وارد میشه حتما خودی همون زینه همون چیزا برآورد واردات فایز مبلغ داره در ساحه کشاورزی تقویت دهیم تا که ما هم رشد تامین اساسی که در دوره تا سال 2030 به نقشه گرفتگیم همین چیز پورا تامین میشد هم افزایش محصولات زیاد میکنیم جای زیادی کار برای خودی مردم تشکیل کرده میتونیم و از جهت دیگر محصولات باقی مانده که زیادتر استحصال میشد به صادرات بیرون روان کرده توانیم. بسیار خوب قید کردید. соҳаи кишоварзиро бе истифодаи технологияи муосир тасаввур кардан ғайриимкон аст. албатта тибқи маълумоти дастрас гардида дар 8 моҳи соли 2023 1579 адад техника ва мошиналоти кишоварзӣ аз ҷумла тракторҳо 657 адад, комбайни ғалатдаравӣ 16 адад ва беш аз 900 адад мошинҳои шолишинонӣ, дорупошӣ, картошкашинониву тухмипошаки пахта ворид карда шудааст. кадом нав ва намуди техникаи кишоварзӣ бевосита дар ҷумҳурӣ истеҳсол карда мешавад? ҳозир дар дохили ҷумҳурӣ корхонаи тоҷикистонию худи беларусия агротехсервис ки дар шаҳри ҳисор мавҷуд аст аллакай пурра таъминоти худи хоҷагидоронат бо техникаи худе ки дар дохили худи тоҷикистон истеҳсол карда мешавад пурра таъмин карда истодааст. ин бисёр як дараҷаи хуб аст. воқеан ҳам дар ин самт бояд дастовардҳои олимону ихтироъкорон дар амал татбиқ карда шавад. дар маҷмӯъ имрӯз ҳамкорӣ тавсияи илму истеҳсолотро дар соҳаи кишоварзӣ чӣ гуна арзёбӣ мекунед? дастгирии анами ҷавонон дар соҳаи илм инноватсия ва тоҷикистон дар ояндаи наздик барои пешбурди анамон масъалаи рақамикунонӣ технологияи сабти стратегия қабул кардем то соли 2037 ниёз дорад. ҳатман ҷавонон бояд пешсафи ана ҳамин чунин барномаҳое ки дар тоҷикистон аз тарафи пешвои муаззини миллат дастгирӣ ёфт пешбинӣ шуд ва барои то давраи анамон барномаҳои устуворе ки дарозмуддате ки қабул кардем ҳатман ҷавоно пешбур барои солҳои меомадаи тоҷикистон мешавад. вазорати кишоварзӣ дар ҳамкорӣ бо сохторҳои академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон дар ин самт кадом ҳадафҳоро пайгирӣ менамоянд? мо вазорати кишоварзиро аз академияи илмҳои кишоварзӣ ёки донишгоҳи аграрии тоҷикистон ёки дигар зерсохторҳое ки вобаста ба соҳаи кишоварзӣ кор мекунанд ҷудо гуфта наметавонам.
به کدام خاطر؟ به اون خاطری که قسمت علمی، تامینات علمی که وابسته در ساحه است به دوش خود اکادمی علم‌های کشاورزی است و 11 تا دانشگاه و پایگاه‌هایی که در ترکیب زیرساختاری خود اکادمی است. نوبسته همه روزه باور کنید همه روزه همه ساعته و هر هفته تمام مسائلی که وابسته به ساحه کشاورزی مشکلات در ساحه علمی پیش می‌آید رهبریت خود اکادمی علم‌های کشاورزی دانشگاه اگراری تاجیکستان متخصصان و عالمانی که در اونجا کار میکنند که بیشتر از 1118 تا در اکادمی علم‌های کشاورزی هستند و زیاده از 450 تا 500 تا هم نامزدای دکتران وابسته به این ساحه‌های زیادی مهنت میکنند در اونجا میتوانند یک چی باشند یک ما امکانیت ساحه کشاورزی رو تطبیق برنامه‌هایی که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان پیش بینی کرده میشود از عهده‌اش میبریم. این کارا هم وزارت کشاورزی و هم اکادمی علم‌های کشاورزی و هم دانشگاه تاجیکستان میتوانند پورا تامین کنند. امروز با محصولات صادراتی کشاورزی تاجیکستان از لحاظ صفت در سطح بین المللی بهای بلند داده می شود. برای بلند برداشتن اقتدار صادراتی محصولات کشاورزی باید کدام کارها عملی کرده شود؟ یکی از ساحه برای پیشرفت ساحه کشاورزی این رقم کنونی می باشد و معنای رقم کنونی یعنی که در آن هست که هنگام تشخیص کردن نمود خاک، بنیتیتنوکی و بالنوکی خاک از حساب ترکیبی ازот فسفر کالی ما می توانیم که خریطه های الکترونی یا اینکه منطقوی ساخته آنها رو با طرز یعنی که با سایت داخل کنیم و هنگام کشاورزان یا فرمران یگان مشکلات پیدا کردن آنها میتونن که با آسانی به همون شبکه در اومده همون جایگیرشوی منطقه‌شون یا که خریطه الکترونیکی با رقم گذاری کرده شده است آنها میدونن که تا حتی در منطقه‌شون در زمین خودشون از حساب غذاگیری چند فایز دارد و با کدام معیارها یعنی که داخل کردن ممکن است و در آینده با طوری یعنی که قدم به قدم ما میتونیم که همون با ناحیه به ناحیه یا که منطقه به منطقه و رقم کنونی گذاریم با این رو یعنی که با تمام فرمران این دسترس می شود آنها با طوری همین رقم کنونی میتونن که به شبکه در اومده و اون چیزی که به آنها لازم است از اونجا معلومات گیرن و این همچون یک روش اینواسیونی می باشد یعنی که پیشرفت برای پیشرفت ساحه کشاورزی این خیلی مهم می باشد. بنابراین از طرف وزارت کشاورزی از من رشد شریکان بسیار وقت تخمی های اعلی صفت و خشکی تاب‌آور یعنی که دسترس کرده می شود که در آینده کارگران علمی برای گذراندن کارهای علمی تحقیقاتی آنها از این نحوها یعنی که استفاده میبرند وابسته با نحوهای محلی یعنی که فرقیت مییابند و کوشش میکنند که آنها رو یعنی که مطابق سازند که در آینده آنها با طرز مطابق کردن همون نمود یا که نمود زراعت یا پخته یا که با شیرنوکی تابع آوردن تاثیر گرم تغییر اقلیم و تنها با این راه ما میتونیم که این زراعت ها رو ثمرناک استفاده بریم و بنابراین یکی از براه ماندنی یعنی که اینواسیونی این رقم کنونی ساحه کشاورزی خیلی مهم می باشد. ما از سال 2022 نوامبر یک جای با تشکیلاتی خودی سازمان عضوکاری کشاورزی قرار داشتیم و مدتی تمام تشکیلات وزارتی دوره ها ما پورا خریطه راهی رقم کنونی کشاورزی را در جمهوری تاجیکستان کار کرده برآمد و انا همون هفته علم و اینواسیون که در بوداپست می‌گذرد پیش از همه برای پیشنهاد تجربه تاجیکستان اومید رقم کنونی کشاورزی و در شکل رونما از طرف عالمان ما در اونجا برآمده میشه. یعنی این یک جهت مسئله دوم جهت مسئله وابسته به همین وزارت کشاورزی در خود ساختار وزارت مرکز تکمیل اختصاصی کادرهای ساحه کشاورزی و رقم کنونی کشاورزی را از سر نو پورا برقرار کردند. مثال حکومت جمهوری تاجیکستان هم از طرف خود کارمندان سازمان عضوکاری هم یک لایحه‌ای با وابسته به
رقم کنونی کشاورزی در سطح دهه های مقصدناک که مقصد اساسی بنیاد همین دهه های مقصدناک پیش از همه یک محل، یک جماعت یا که یک ناحیه پورا به خود رقم کنونی فرا گرفته میشه. برای پیش بردن فعالیت ها من بیشتر نمودن استحصالات کشاورزی ما باید که خودی دستاوردهای علمی تکنیکی و استفاده بردن تکنولوژی معاصری که هست باید که بیشتر استفاده بریم که مقصد اساسی در آخر پیش از همه این دستگیری نمودن آن راهنمایی که از گفتم برنامه گزارش به نظام‌های اگرو-آذوقه‌واری و کشاورزی استوار که این برنامه تا سال 2030 پیش بینی شده است که این چنین در روند عملی گرداندن این برنامه ساحه کشاورزی نیز دستگیری کرده می شود. استواری خودی خواجگی‌های دهقانی به هر گونه گویم که حادثه هایی که با تغییریابی اقلیم ربط دارد با آن نیز گویم که وابستگی دارد و در همین روند همین تکنولوژی نو در ساحه کشاورزی آن خواجگی دهقانی که باید ثمرناک فعالیت کنند، باید که فراگیر باشند، توباور باشند، باید استوار فعالیت کنند تا اینکه محصولات کشاورزی که صفت بلند دارد اون رو گویم که بیشتر کرده و بسیارتر به صادرات گویم که علاقه قدم مانیم و بیشتر محصولاتی گویم که داخلی رو گویم که به صادرات بروریم و آن محصولاتی که از بیرون کشور داخل میشود گویم که آن رو با واسطه گویم که با استحصال داخله عوض کنیم که در آینده خودی طلبات‌های داخله رو دهقانان تاجیک توانند که این پیشنهاد کرده طلبات‌ها رو قانع گردانند. با دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان تطبیق برنامه رشد نظام اگرو-آذوقه‌واری و کشاورزی استوار برای دوره تا سال 2030 امکانیت می‌دهد که نه فقط در ساحه کشاورزی بلکه در سمت صنعت آن وابسته به تکمیل زیرساختارهای کشاورزی با زمینه بنیادی کلاسترهای آن در ساحه‌های پرنده‌پروری، استحصال تخم، پیله، عسل، میوه و کارکرد اشیای خام محلی از جمله پوست و پشم پیشروی‌های نظررس به عمل آورده شود. ما که در آستانه تجلیل جشن مهرگان عید کشاورزان قرار داریم به خوبی می‌دانیم که این عید را کل مردم تاجیکستان جشن می‌گیرند. توسط تمام دستاوردهای خواجگی‌داران، تمام دستاوردهای عالمان، تمام اون نتیجه هایی که در دوام یک سال از بهار تا خود تیر ماه نتیجه حاصل دهقان پورا به دست آورده میشه در نظام که جشن بزرگی که جشن های بهترین کشاورزی جشن مهرگان قید کرده میشه و شما شاهدی آن هستید که همسالمون این را در یک سطح سال به سال از دوره که سال 2008 حالتی که پیشوای معظم ملت پیشنهادی آن را برای گذراندن همچون عید رسمی و از طرف برنامه یونسکو خود عید مهرگان در سطح بین المللی اعتراف داشتنش بیشتر به ما امکان داد که همه ساله برگزاری عید مهرگان را با یک شکوه و شهامت دیگر پیش بریم و این سال هم طبق اون بخش چهاربینی‌هایی که حکومت جمهوری تاجیکستان و وابسته به برگزاری چهاربینی‌هایی که در جمهوری میگذارد حتما روز 15 با نیت برگزاری عید مهرگان را با تمام اداره ها وزارت اداره هایی که وابسته به ساحه کشاورزی کار میکنند زیچ علاقه‌مند هستند در همبستگی در یکجایگی یکی از باغ‌های بهترین دوشنبه را گذراندند.
иди мергон аз тамоми тарафи мардуми тоҷикистон қайд карда мешавад. ин яке аз нишондодҳои он мешавад ки дар охири сол тамоми мардуме ки бо соҳаи кишоварзӣ машғул мебошад онҳо ҷамъоварии ҳосилро яъне ки ҷамъ мекунанд ва бинобар ин иди мергон гувоҳи он ҳаст ки чӣ қадаре ки он шахсоне ки бо замин сару кор доранд онҳо маҳсулоти худашонро ҷамъоварӣ мекунанд ва аз натиҷаи он яъне ки хурсандӣ мекунанд ва дар оянда барои пешрафт чӣ қадаре ки ҳосили зиёд яъне ки мардуми тоҷикистон ё кишоварзон ҷамъ кунанд ин яке аз нишондиҳандаҳои баланди сатҳи зиндагонӣ мебошад ва дар оянда онҳо кӯшиш мекунанд ки бо таври яъне ки коркард истифода бурдани забин обёрӣ истифода бурдани ҳар гуна тухмиҳои навъҳои нав онҳо сол ба сол яъне ки ҳосили зироат ё кишоварзиро зиёд карда ба натиҷаҳо ба қуллаҳои баланд яъне ки омада мерасанд. воқеан ин ҷашн ҷашни баракату ҷилои хирманҳо ва табодули таҷрибаи кишоварзону олимони соҳа мебошад. шуморо бори дигар ба студияи телевизиони илм ва табиат хушомадед мегӯем. тамошобинони азизу арҷманд, дар ҳамин ҷо барномаи мо ба поён мерасад. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. саломат бошед.